17. Zlatec 2025 gospodara. Prvo v crkva, vtoro poklonjivanje na herojike koji ne se zaborava. Odziv se. Mjesna im zemlja. Ništa ne za džabu. Zaginava odbrana. A kako vi znate za Makedoniju, nema ništa posle toga. Opa, sad to čupe. Samo Zef i Satane se meni. To je moja ta Herakleja. Ta gradot na konzulite, moja ta bitova. To je moja ta Pelagonija. Smrt ili sloboda na Višmanicu. A posle na osnovopoložnikot na gradot Herakla, 4. vek pred novata era, gdje se poklonili na Filip Makedonski. Fontančeto, to 16-kratното сонце. Najljubata fontana v svetu. Respekt. Jeso sa rizite od makedonskата фаланга до него. Makedonskото сонце, što sите ги osvetljilo. To je moja Herakleja. To je moja bitova. Pametnikov na osnovopoložnikov na grada Filip Makedonski. Ti Gospodara Gospod. Poklonjivanje do neba. Do zemlja. Yeah. 359 roden prvi Isus Hristos, 336 Filip II Makedonski. A ovo je moj Čiroksok. Nad životot polovina moja teza. 23 godini, kažu klub do ima na Široksokak, 123. Isto kada si Praga, kada si Vijena, kada si Budimpešta. Stari grad. Doma su. Kako doma nema nigdje. Čekorov, Filip Makedonski, Aleksandar Makedonski, Alkomena, Evridika, Olimpija, svi te makedonski carici i carevi. Ti Gospodara Gospod.